Giki ni kigomano kia 77 kia ameba othe na gikuhe thi othe kanya ga gutaukirwo makiria ni mifango ya President Ruto wakinya ni gutuma ndugu na mafururi mangi thiini wa thi. Kuringana na ndumiriri iri erekereirio ni Ministry ya maundu maja wa bururi, President no atanyitwo gutariria thi haria kana hando ya ruma uria Kenya ikoragwo iri gituge kia bata ngwataniro-ini ya urumwe wa mafururi ma Africa na makiria kugacirithia ugitiri mwena wa irathiro ria gitaro kia Africa. President umagaritio ni mubunge wa Kiharu Dede Nyoro, Senator wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, mutarani wake wa watho Korir Sing'oei na farodhi wa Kenya ngwataniro-ini ino Martin Kimani. Tucoke guku bururi-ini riu. Kaunti inya guku bururi-ini ni kuguneka na tumashini twa kuhura mbica atumia aria aritu. Itamine ria kunina ikuo cia atumia hindi iria maraheo ciana ona kana tukenge thutha wa tu guciarwo. Kuona mbica ici ni iriteithagiriria guthurima na kurumanirira na ugima wa mwiri wa mwana na nginya nyina mogoro na mashini iria ingi cioikene ta ultrasound. Tumashini tutu no tukueke na moko na gikundi giki ni gukorwo githomithia maabitha a ugima wa mwiri uria tumashini tutu turi huthikaga. Wangari Maria wa Muigana ni anatariri. Kuringana na ataramu wa ugima wa mwiri, ikuo nyingi cia atumia aritu na tukenge no cirigiririo korwo atumia aya magia na mweke wa kuhurwo mbica cia nda niguo guthurima ugima wa mwana kuma ario nda. Ndagitari ne kwota kumenya mwana ucio kana ni mwega aikaire ati arinda kwina thina o wothe urinda nigetha hote kumuteithia. Undu uyu wagaga gukinyanira kuona ti thibitari nyingi iri na macini cia kuhura mbica ici makiria iria iri matura-ini maingi kaunti-ini iria itigirirwo na thutha. Tabaringo, Tasaburu, Taita Taveta, Nakuru na Kakamega. Nikio thirikari kwetukira university na thibitari wa KU inyitanire na ikundi cia wendi mwega iheanite tumacini twa kuhura mbica atumia aritu kuri kaunti 8 bururi-ini. Na koguo aria mari ku thibitari cia kuraihu mangiota kumenya tene ni meguteithia atumia acio nigetha mahote guthi thibitari iria mangiona theater. Mugaro na macini ingi tumacini tutu ni tunini na no tukuike na moko undu uria ukuhotithia maabitha a ugima wa mwiri gukinyia motungata maya matura-ini maingi. Gaka no hote gu connect hari thimu waga connect hari thimu ni uhota kuona uria mwana ahana kana na thina kana uria ikarite arinda kuone kanyamo kanini muno gachanjagwo tu hari ori kwina network na nige gutumika raithi. Kuringana na uthuthuria wa ruhonge rwa thi rwa ugima wa mwiri o muthenya atumia 830 thi yothe niyo makuaga hindi iria maraheo ciana. Gerifotera Inoro TV Geto Wangari Maria wa Muigana. Kugina ku ruhonge rwa ugima wa mwiri bururi-ini turigaini wa Uganda ni rwikirite mukode ati kwina mututhuko wa virus ya murimu wa Ebola thiini wa district ya Mubende. Kuringana na mwandiki mukuru ministry-ini ya ugima wa mwiri uikineta Diana Atwine, murwaru umwe ni akuite kirigitwo dalili cia murimu ucio. Uganda iriga kugia na mututhuko wa murimu wa Ebola mwaka wa 2012. On the 15th of September 2022, one suspected case of viral hemorrhagic fever was identified and isolated in Mubende Regional Referral Hospital. The patient was a 24-year-old male who lived in Ngabano village of Madudu sub-county. The patient, who had been confirmed with Ebola, passed on, and the current situation is that the body is isolated in the mortuary, waiting to be buried by the medical team. Kogana kuo andu atatu ni mehotanire ciringi 300,000 me hamwe thiini wa kihitahitano kia muthako wa shabiki.com. Pamela Simiyu, Joseph Chilade na Wycliffe Ndayala manathakire mithako yothe kenda makihuthira ciringi 10 tu. Mekugana mbeca icio o mundu akiinukia kimanja kiga ciringi 100,000. Tangu last week
Nawahimiza wenzangu kule nje kwa mchezo kila yeyote anaweza kashinda. Hii mchezo ambao inacheza ni mchezo wa haki, haina ujanja, ni mchezo wa ukweli. Ningewahimiza hata wale nimetembea nao na majirani kwa ujumla waendelee kushiriki huu mchezo, ni wa ukweli. Ni furaha tele kuweza kuwapa tena ili kuwazawadi washindi wetu wa Shabiki Major League Jackpot ambao ni Wycliffe, Pamela na Joseph siku ya leo, ambao wameweza kutoka pande zote za Kenya, na inaonyesha umaarufu mchezo huu unaopata nchini. Maanake iko na mechi 9 ambazo zimezolewa kutoka kwenye ligi kuu duniani, na unaweza cheza kwa kutumia shilingi 10 tu. Shiringi 10 tu na ni mahotana kimathika gya shiringi 100 o mwe wao. Kugena kwa ruhonge ruria rurugamiriire urimi wa macani ni ruheretwo teithio wa macani ma muigana wa shiringi milioni 4.3 kuri aria mahutitio ni kiguo bururi-ini wa Pakistan. Akiheana uteithio kuri baruthi wa Pakistan wikaine ta Saklein Sieda, chairman wa ruhonge ruru David Isho augite ati bururi wa Pakistan unyuaga macani ma Kenya na gicunje kia 36 harĩ 100. Following the devastation, devastating floods in the country, which affected about 72 districts in the country. So we have come with the board and management to make a presentation of contribution in terms of tea, about 11.6 tons of tea, worth about 4.3 million. KTDA for Kenyan authorities and Kenya for giving us this assistance on behalf of the government and on people of Pakistan, and also especially the flood affectees. I just want to extend my gratitude for this kind gesture on behalf of KTDA. Na tugicokereria thiini wa taukirwo umuthi tugutaririe mutaratara wa kwamura na kuhitukia ndundu ya maminista.